Ankafaliana lalandava no anaovako mbola tsara kory alantsika jiaby avy agnaby zay magnaraka ty vidéo hely zay fampizarako aminareo ny kely mba fantatra ty. Ialako tsignety raha ohatra ka somary ketsiketsika mifeo fotony marandraigny be ny volana ka avy tagny Suisse niany dia somary tsy natoritory koa matamin'ny any nazon'le fety natao mariage natao tagny bon bref. Ke niany zigny za ty koragna amintsika amizay hoe le votoatiny ny le état fédéral zay eritreretiko sy everiko hoe ny adapté sy mety amitsika. Satria maro ny olo zay tsy mankahala le état fédéré tia, état fédéral zay, na koa olo tia tany hoe ino marina le état fédéral tegna tianareo petraka ty satria maro be zigny le variante nany io zigny satria arakaraka ny firenena miappliquer izy io dia misy le adaptation ataondreo agnatin'izegny. Ke za eto niany dia ipartager aminareo hoe ino le fahitavako izy ny mety amitsika agny satria mivoy io hevitra io zay hoe arakarakory ny agnanaovagna izy. Le fagnanaovagna izy c'est très simple. Atsika zigny matetiky mivolagna hoe ny fahefagna ara-administratif mivangongo agny andregny vohitra agny. Ny ara-bola mivangongo agny. Ary indrindra amizay zigny tsisy fampivoaragna agny amin'ny faritry sy namana agny. Ary ny raha atahoran'olo de hoe resaka division ny firenenantsika io tsy hoe divisé mety hiteraka korontagna sy ny karazany. Ka le proposition nakay dia amaliagna raha jiaby zay. Ka voalohany am resaka kendriky hoe le découpage. Ny nakay zegny le découpage ny état fédéré satria misy notion ty koa zegny mila azotsika jiaby. Raha am resaka fédéral zegny za dia am resaka hoe raha itambaragna hoe na national. Fa mo fédéral io volaniko dikan'izay raha au niveau national. Za ndraiky fa mivolagna hoe fédéré na régional zegny mampamoramora izy par abus de langage angalako le régional io dia ivolagnana le état fédéré les membres new état fédéral io. En gros zegny état fédéral c'est un ensemble de plusieurs états fédérés. Fa à part l'abus de langage izy ataoko hoe régional amin'ny moramora tsika mikoragna izy. Zay ankendriky zegny azavagna izy tsotra. Donc atsika zegny mila migarantir le hoe unicité tsika. Noho zegny voalohany ankendriky zany amle resaka hoe découpage. Découpage ataotsika zegny tsy découpage ethnique fa découpage économique. Zany hoe zegny ny fametrahantsika le état fédéré zegny par rapport amin'ny ino ressources naturelles misy ao, ino ny ataotsika hoe capacité na compétitivité économique misy ao, de vo ino le logistique azo ampitragna zegny no idéfinisiavantsika retraite région les 22 hitatsika zegny retraite région reto mitambatra de magname état fédéral, état fédéré araiky na hoe le ataotsika hoe entre guillemets région araiky. Donc zegny aminakahy zegny zegny akendriky zegny le raha mila mipetraka voalohany fa tsy pary hoe ethnie zegny no andrasagna izy. Ka ny fahitavako izy zegny dia tokony manana état fédéré tsotatsika minimum maximum valy. Fa alohatsika mirester amin'ny 6. Zany hoe état du nord, état de l'est, ouest, l'état de haute terre et puis état ary amin'ny sud. Zay izy le fipetrana akendriky géographiquement. De karakory le administrena izy. Ny administrena izy zegny dia entiko akendriky izy angambany amle état fédéré. Bokagny zegny za de manonga za fa aveo. Amin'ny état fédéré io zegny le administration atao aminany de tsotra. Voalohany misy ny atao hoe gouverneur. Io gouverneur io dia fidiny vahoaka. Ary le vahoaka mifidy izy amle état fédéré misy anazy. Zany izy le am région misy izy izy mifidy le gouverneur. Attention les régions eto volaniko tsy les régions 22 igny fa hoe nisy le par abus de langage za mampiasa région io le mot région mampamoramora le fagnazavagna fa io ny atao hoe état fédéré. Zany hoe état du nord, io zay région du nord par exemple. Donc zegny ity nga ty gouverneur ty de fidim-bahoaka. Ny rôle nga io izy no ataotsika hoe moteur na izy no responsable, le premier responsable ny développement économique et social ny état misy izy. Izy zegny tena olo ataotsika hoe la clé mampandeha ny état misy anazy. Fandre magnano zegny ny fomba fiasany dia mametraka koa izy ny administration locale na hoe administration régionale amin'ny état fédéré misy izy. Zany hoe zegny regny ataotsika hoe tout ce qui raha mitoucher ny développement par exemple la pêche, agriculture, élevage sy ny karazany sy namana regny dia misy direction nommé agnatin'izay de izy no nommé anazy. Fa izy no nommé anazy de misy contre-pouvoir izy. Ny contre-pouvoir zegny de misy ny atao hoe parlement régional. Zany hoe misy député zay fidiny vahoaka koa agnara-maso
ary agnano contre pouvoir ninga gouverneur aty zeny le raha misy ary le parlement régional tsy vitany hoe agnaramaso fa ireo koa zany mifidy le budget régional ary ireo boka io koa zany mivalide micontrôler le asa ataony le ragova zeny ny andraikitrindreo nombre andreo tsotra le principe appliqué na amin'ny niveau régional na amin'ny niveau national zany hoe zegny tsy ambaniny ataontsika hoe 15 au maximum 30 satria nagnino misy arakaraka an'le état fédéré regny na région regny le nombre de population koa tsy hitovy zany hoe amin'ny notre terre zao io tsy hitovy ny akamaroazan'olo amin'io ohatra hoe amin'io état io par rapport amin'ny ataontsika hoe état du nord dikan'izay mety magnatombo hely ny ino izy ty nombre de député ndreo amin'ny régional zegny zany hoe zegny misy zegny karana hoe mode de calcul hoe zao député par tant nombre d'habitants fa migarantir ndraiky le minimum de 15 na hoe le minimum de 12 ohatra fa agnatin'zegny intervalle zegny ka zegny rôle ndreo de mety mivolagna amindray tsika hoe karakory aby agny fagnarola aby zegny agny fagnarola aby zegny tsotra fo le vola zegny miaraka havy 70% ny vola dia mijanogno regny vola regny zegny no entigny agnifagna regny mpiasa-panjakana regny regny agnanaovagna reo projet regny sy ny karazany sy ny namany donc zegny mibase am'le ngia ragova ty mihitsy zegny ny ampandeha tsy ampandeha ny etanany 70% zegny tonga de fa mijanogno de mandeha am'izay zegny hoe ty ampiasaigna am'ty dia valideny ataontsika hoe le parlementaire régional zegny am'le fampiasagna mbola sy ny karazany karakory atao icontrôlegna reo ny contrôlegna reo misy organe indépendant koa zegny ataontsika hoe organe fédéral koa fa mivola fédéral zany national zegny io no agnaramaso ny fampiasagna sy fandania mbola am'iregny état fédéré regny na amin'ny région regny zegny ny rôle ndreo zegny ka noho izy zegny mametraka fagnontaniagna atsika amin'ny hoe karakory ary ny préfet sy ny raha sy namany tout ce qui est service public amin'ny état fédéré raiky dia ingaragovany magnano anazy zany hoe zegny izy manindry regny préfet sy ny karazany ary mavo koa zegny fa attention misy contre-pouvoir izy vinako le parlement misy parlementaire zegny eo zay eo amin'ny 15 ndraiky 30 de ikoragnatsika hoe nagnino amin'ny resaka santé ary sy resaka éducation ary resaka justice oazaveko boka io izy am'le idrika amin'ny fédéral za fa misy parti azoko azavaigny donc ny état fédéré zegny na hoe ny rôle ny gouverneur zegny dia izy vraiment les acteurs les exécutifs mampanderahy par exemple zegny amin'ny resaka santé anjarany no magnano raha fitantanagna regny hôpital amin'ny région misy izy ohatra magnamero budget ny raha zegny ohatra mirecruter ny mpitsabo agnatin' zegny sisa pareil pour l'éducation amin'ny fampianarana anjarany zegny magnano zegny hoe eto zao tokony agna recrutement na mpampianatra sy ny karazany sy ny namany karaha zegny koa amin'ny sécurité publique zany hoe zegny karaha ataony hoe entre guillemets zegny la police anjarany zegny magnano igny amin'ny raha jiaby zay anagnany zegny sy contre pouvoir misy agnatin'zegny fa amin'ny justice koa karaha zegny amin'ny justice zegny dia au niveau régional ao ny fagnanaovagna justice jiaby zegny mandeha ny tribunal jiaby na ady tano na ady nino izy ihany mandidy manapaka aminany fa rehefa tsy voatapa koa satria mety le olo zegny tiagnano recours io izy manonga amin'ny niveau fédéral fa mbola oazaventsika boka io zegny donc zegny le pouvoir afeno le raha jiaby tokony misy amitsika zao zay tavela tagny andrenivohitra igny apetraka agnivony ragova miaraka amin'ity administration locale ty na régional ty dia magnano zegny le développement économique développement social ny état misy izy fa indrindrandrindra magnano koa izy ny ataontsika hoe service public zegny angalagna agrément jiaby ny licence kila raha jiaby zay hita fa mampandeha io raha jiaby dia magnano ka zegny ny parlementaire mandany le budget parlementaire mivalider les projets les priorités sy ny namany dia ragova mi-exécuter ary azon'ny parlementaire koa zegny no magnano entre guillemets miempêcher sy ny karazany satria équilibré zegny le pouvoir roe karaha zegny zegny izy amin'ny état ataontsika hoe fédéré na asany ngaragova sy ny karazany 70% ny budget
doko agnanovagna zegny de magnotany atsika hoe le 30% makaiza le 30% ndray mandeha amin'ny état fédéral ikoragna amindray zegny atsika agnatin'ny état fédéral ny raha atao amin'ny état fédéral zegny misy président de la république ny Madagascar zany hoe un président de la république élu par le peuple io ny garantira zegny le unicité tsika fa ny orientation ny président de la république zegny dia orientation au niveau national zegny fo ninany izy zegny tsy mandeha mijabajabaka amin'ny zay zavatra amin'ny asan-dragova miaraka amin'ny parlement régional tsy andraikitrynany zegny fa ninany misy occupé zegny orientation nationale na orientation stratégique nationale fo ninany rôle nany agnatin' zegny resaka la défense zany hoe ny maramila malagasy de maramila raiky fo donc zegny igny asalohanany faharoy agnatin' zegny la diplomatie zany hoe zegny ny fifandraisan'ny Madagascar na fifagnaragna eran-tany sy ny namany regny igny au niveau fédéral magnano igny de fahatelo agnatin' zegny ny ataontsika hoe les grands projets satria mahafirenenantsika mety misy projet maventy tsy maintsy ho atao sy ny karazany zany hoe zegny les projets stratégiques dia igny koa zegny mbola rôle ny président national na hoe président fédéral dia ny koragna za teo momba le hoe misy les normalisation tsy maintsy mila normalisegna na standardisegna raha jiaby misy agny amin'ny état fédérien amin'ny région mba ialagna hoe politique de santé amin'ny état du nord hafa politique de santé amin'ny état du sud hafa na hoe programme fampianaragna amin'ny état de l'ouest hafa programme fampianaragna amin'ny haute terre hafa donc zegny misy normalisation tsy maintsy apetraka agnatin' zegny dia na momba santé io zegny les grandes lignes no apetrany le état fédéral reto aby ny grande ligne raha ohatra hoe agnano hôpitaly tokony zegny le norme sy ny karaha raha ohatra misy épidémie regny zegny regny fa le exécution le fagnatanteragna zegny le fitantanagna sy ny namany sy ny karazany momba zegny izy efa nazavetsika tary hoe igny anjaran'ny garagova miaraka amin'ny administration nany sy ny karazany no magnano igny de karaha zegny koa amin'ny resaka fampianaragna sy ny karazany ary apetraka atsika agnatin' zegny koa ny ataontsika hoe justice suprême satria nivolagna zo za teo igny zany hoe miady tany sy ny karazany sy namany igny hagny amin'ny roagny magnano igny roagny mahay karakory andaminagna izy fa raha ohatra ka fa tsy afa-po fotsiny le olo amin'le valiny adiny nataony tany io izy vo manongo amizay amin'ny ataontsika hoe ino izy ty na hoe cour constitutionnelle na hoe cour de cassation sy ny karazany regny cour constitutionnelle bien évidemment zegny no migérer ataontsika hoe ny fagnaragna ny lalam-panorenagna zay io état fédéral io de cassation ma zegny raha ohatra ka misy tsy nafalanao tany karaha hoe magnano mapiakatra zegny anao zegny mampikarinao le raha karaha zegny zay le fipetrany ka i raha jiaby bo mitambatra amindray dia tsy maintsy misy koa ny atao hoe rôle ny pouvoir fédéral zany misy ny gouvernement fédéral fa gouvernement fédéral tsy am'le endriny hitantsika zo hoe mandeha 29 isandro satria regny ministère ny hitantsika hoe agriculture sy ny rehefa ravagna daholo regny fa satria rehefa mandeha agny amin'ny administration locale na amin'ny administration régionale agny regny fa le raha action maventy teo ny volanko ataon'ny national na fédéral igny fony lasa misy ministère zany hoe la défense la diplomatie ino izy ty politique monétaire sika dinako zegny politique monétaire na ino politique monétaire zany hoe zegny tsy hoe ke atsika zao agnatin'ny 6 états fédérés na hoe 6 grandes régions zegny de sambola amin'ny volanany fa mampiasa vola raiky mitovy atsika dia io zay asa ataon'ny banque centrale zao io de mitohy zany hoe zegny le politique monétaire agnanovagna hoe karakory ny volantsika sy ny karazany sy ny namany ka noho izy zegny raha ohatra ka résumé tokana le gouvernement régional non le gouvernement fédéral zegny misy occupé ny ataontsika hoe raha iombonana na hoe stratégie nationale zegny nany fa izy tsy miditra am'le hoe raha détail karakory atao ampandroso ny faritry sy namany sasy tsy problème nany zegny tsy olagna nany zegny zegny ataony de bien évidemment misy koa ny atao hoe assemblée nationale zany hoe parlementaire zegny fédéral fa io assemblée io magnano karaha nataony tary tamy régional tary zany hoe mandany ny budget ny contrôler asany ro gouvernement fédéral ndraiky le président ary indrindrandrindra koa zegny magnaramaso ny mametraka regny lalàna fiscal regny ho azaveko le lalàna fiscal ina tsika tsy maintsy magnano politique fiscale mitovy satria agnatin'le normalisation baka zegny
zany hoe normalisentsika ny santé, standardisetsika koa ny fampianarana, de tsy maintsy standardisetsika koa ny atao hoe fiscalité. Iny le standardisation atao anatin'ny fiscalité. Anjarany national no midéfinira reto aby ny impôt ho alaigna. Satria ny volana zato 70% no midano agny amin'ny état fédéré amin'ny région. De le 30% igny amizay no manonga ifinansiana raha jiaby zegny. Ifinansiana raha jiaby korantsika zay le 30%. Par contre, am'le fiscalité mba tsy isiny dumping fiscal. Ny atao hoe dumping fiscal zegny mety efa concurrence zegny ro état fédéré abo le région io. Fa ny anjarany fédéral zegny no mametraka fotsiny hoe am'ty impôt ty dia ataontsika hoe minimum asa 10 maximum asa 15. De anjarany état fédéré tsaraikaraiky misy s'adapter hoe firy ny mety aminany par rapport amin'ny réalité économique aminany. Zegny les philosophie ndesina aminany raha ohatra ka ny ataontsika le fédéral zegny mametraka balise ho izy, mametraka le hoe reto zegny ny sordalagna maventy limite. Fa anjarany état fédéré no midéfinir exactement ny mety aminany tsy mety fa tsy miala le balise apetraka ny fédéral. Tsy miala ozy karaziny. Zay matonga hoe tsy maintsy misy harmonisation amin'ny le fiscalité. Satria regny député régional regny koa leran'ro magnano lalagna dia io ro midécider hoe bon am'ty impôt ty raha ohatra ka 10% zay le minimum tsika ataontsika 10 ohatra amin'ny état du nord. Amin'ny état du sud ron vola anao net tsy ataonay 10 fa mety misy potentiel na karaha ty net ataonay 12. Problème ro igny matorana agnanjy au justification zegny justificatif ny hoe antony agnanaovandreo zegny par rapport amin'ny boostendreo économie etc. Donc zegny ny pouvoir fédéral tsy hoe pouvoir andeha anakasakana ana ifreiner na blocage amin'ny fampandroa ny ro amin'ny région na amin'ny état fédéré misy roany no mahay hoe ino mariny mahatsara ro sy ny karazana. Iny zay momba iny. De agnatin'izegny nombre de députés zegny, les députés amin'ny régional zegny tsy tokotro iôtra ny zato. Tsy tokony iôtra ny 100 zegny. Satria zegny mission zay fo zegny raha nde ataondreo. Karaha zegny koa zegny les membres du gouvernement les fédéral. Tsy tokony iôtra ny 5 tsota aby zegny amin'ny raha volagno zegny. Pas plus de 5 ou 6. Satria efa délégué agny daholy agny amin'ny région agny rey ministère le misy amitsika zao hoe ny agriculture sy ny karazany sy ny namany. De misy koa zegny agnatin'izegny ataontsika hoe organe araiky maventy efa nivolaniko izy tamin'ny zanagazava le état fédéré tary hoe organe de contrôle. Io zegny mila apetraka io organe de contrôle io fédéral. Zany hoe zegny iro zegny karaha ataony hoe cour des comptes amitsika zao na hoe inspection générale ny raha regny ohatraohatran'ny regny zegny mandeha magnaramaso ny fandaniam-bola boka amin'ny foibe ary amin'ny tsy hoe foibe boka fivolagna fa amin'ny état fédéral ary de mandeha koa izy isaka amin'regny état fédéré regny na amin'ny région regny hoe karakory nandanianareo ty vola ty magnano contrôle sy ny namany sy ny. Donc mba hisiany transparence zegny. Fa ity amin'ilay raha araiky maventy tsy mila dignatsika agnatinany. De ny hoe mametraka atsika ny fonds de solidarité. Mametraka atsika fonds de solidarité. Pourquoi zany vola zegny? Satria raha ohatra ka ho découpé tsika par des critères socio-économiques zay le Madagascar, tsy découpage ethnique non fa découpage par rapport amin'ny hoe ino izy compétitivité agnatin'ny resaka économie de production sy namany sy ny karazany dia misy région zegny amitsika iaratsika malala région du sud amin'ny resaka problème climatique misy partie ny tanindreo dia tatrany io problème climatique io. Ka atsika zegny tsy maintsy mametraka io fonds de solidarité io. Zany hoe fonds de solidarité de tsotra ho an'ny état fédéré zay entre guillemets plus riche par rapport amin'ny namany dia magnano izy 10% à 15% ny excédent nany amin'ny fonds araiky amin'ny fonds de solidarité. Zany hoe magnamia vola 10% na 15% alatsanao. Ohatra imaginenao zegny, imaginons karaha ataon'ny état du nord ndraiky état de l'est zay misy potentiel be dia mandatsika zegny reo 15% na 10% amin'ny raha io zay parlementaire andreo no mifidy an'igny ka igny vola igny no agnanaovantsika hoe fonds de solidarité agnampiagna ny région sasany tsy hoe régional boka état fédéré sasany zay manana difficulté. Raha ohatra par exemple misy zegny cyclone na koa mila tosika sy namany io zegny les fonds de solidarité. Donc zegny tsy misy mihitsy hoe inégalité entre les états fédérés.
ny mahazo be magnampy ny sasany somary manana problème. Karaha zany zay le état de solidarité ataontsika hoe migarder le unicitétsika. Donc zay agnatin'le vision agnatin'ny architecture zany tandrovigny ny mahamaraiky ny Madagascar. Dans le sens hoe misy raha itambarana de état fédéral magnano igny. Ary manana budget reo am'le 30% iny mandeha amindroa igny fa avec des gouvernements très restreints. Assemblée koa karaha zegny restreint satria ny assemblée koa magnano le lalagna national fa te misy lalagna itambarantsika tsy hoe ke lalagna par exemple zao zegny mivolagna fa hoe tsy azo atao ny ino izy ty peine de mort nefa misy état fédéré sasany ty volagna non ny teto ny karaha zegny. Donc c'est lalagna fédéral miprime alohan'ny lalagna ny état fédéré zany hoe ny lalagna farana agnabo zegny le fédéral. Fa raha ohatra ndraiky le député amin'ny régional regny député amin'ny état fédéré regny magnano lalagna rô tsy tokony contredire ty lalagnany fédéral ty satria io tambaratsika jiaby io ary io manosy araiky atsika fa rô zegny afaka miaméliorer le lalagnandreo na midika agnatin'ny détail le lalagna raha ohatra zao par exemple mivolagna ny état fédéral hoe bon amy resaka ataontsika hoe fagnamezagna ino magnaran'zegny fiarovagna ny territoire zegny amin'ny sisin-dranomasina azondroa atao zegny ino magna restriction un peu plus am'zegny raha ranomasina fo volagny de état fédéral araiky mivolagna hoe raha zegny ny ary amin'ny état lalagna fédéral ninay dia ambaranay fa asa zao kilomètre miala an'io de tsy azo atao magnano karaha zegny tsy mifanohitra am'le raiky raha mivolagniny ino izy ty le loi fédérale tare zegny. Karaha zegny zegny le fandrindrana raha tiagna koragnina eto zegny raha tsotra fo ny kasegna zegny le hoe fitondragna fahefagna mivangonga amy toeragna raiky ary le président de la république zegny marigny izy mbola misy raha tazominy raha itambarana ohatra carton l'armée la défense sy namany de vo politiky na ataontsika étrangère miaraka amin'ny resaka diplomatie zegny fa kosa tsy managna memizy izy am'le fampandrosoagna ny région tsy anagnany memizy ary tsy anagnany tena akory zegny fa anjarany roa agny le parlementaire androa agny no andraiky le magnaramaso lingara gova androa agny no magnatanteraka zegny raha jiaby zegny am'le fampandrosoagna karakaraha zegny ny ambangovangony zegny ny ataontsika hoe ino le détail le tadiavitsika hoe karakory ametragna le état fédéral à Madagascar. Donc zegny état fédéral tsika zegny état fédéral araiky izy agnatiny misy deux unités. Unité vonalohany zegny le état fédéral zay magnamia stratégie nationale les normalisations sy namasiny karazany volagnitsika teo de le état fédéré zay andesiny ragova miaraka amin'ny assemblée parlementaire nationale non parlementaire régional no contrôler raha ataony sy ny namany mampandroso magnano le raha mampandroso amin'ny fampandrosoagna ny faritra io na région io dia mandeha raha jiaby zegny ka agnatin'zegny misy sasany tsao hoe ametraka fagnontaniagna hoe ya fa raha volagninao zegny any manjary magnano duplication ny fahefagny non parce que fahefagna am'izao ty dia fahefagna mivangongo amy toeragna raiky tsisy efficacité natana ely amin'ny administration misy amitsika ary raha jiaby zegny hitanareo fona amin'ny nombre ny volaniko teo pourquoi io ma zegny tsy afaka ataoko lava loatra ty vidéo pourquoi za mivolagna entre 15-30 ny député ataontsika hoe régional agny misy antony volanako zegny karaha zegny koa na ino entre 80-100 ny député national ary donc zegny le efficacité zegny agny amin'ny toeragna agny fa tsy hoe ke hoe rabe misy koa sasany mety mivolagna hoe mety créer inégalité amy région manambola ndraiky région pauvre non fa nambazavaiky teo tsy marigny zegny satria misy fonds de solidarité ao zany hoe ny état managna tsy maintsy magnefa magnano 10% ou 15% am'le état amin'ny fonds de solidarité agnampihagna le état fédéré zay somary managna problème na hoe ataontsika entre guillemets hoe pauvre satria azony raha jiaby sy ny karazany zegny olagnitsika teo de vo mety misy koa mivolagna hoe ino izy ty risque ny corruption sy ny karazany amin'ny corruption locale non parce que on a misy organisme fédéral indépendante
mandeha magnano contrôle ny raha jiaby zegny karaha rehefa misy amizao fa tsy hoe amle biankôsinamy rehefa misaoty fa hoe misy organisme indépendante mihitsy no mandeha magnaramaso ireny fampiasagna ny volam-panjakana sy ny karazany magnano contrôle etc. Donc zegny de vao koa io ny parlementaire amin'ny région regny no contrôler ny asan'ny exécutif zay ataontsika hoe ragova sy ny administration anany sy ny karazany dikan'izeny zegny mipetraka tsara zegny le contrôle zegny. De vao mety koa misy sasany magnontany hoe nagnino ma zegny tsy niamelorena fomba sy décentralisation raha ohatra karaha zegny tsy mitovy zegny tsy mitovy satria izy ambaratsika to décentralisation zegny délégation na pouvoir fa eto le fahefagna jiaby sy ny ranony sy namany raha feno dia agny amin'ny état fédéré agny amin'ny ataontsika hoe entre guillemets les régions agny zany hoe ny gouverneur nazo validation ny parlementaire régional to izy dia magnano plan d'action izy hoe zegny mila agrément anao mila nino mila tout ce qui est problème administratif service public sy namany agny daholo zegny tsisy raha mandeha miakatra hoe tsisy hoe mila mangataka Tananarivo tsisy efa vita le volagna karaha zegny angataka Tananarivo satria Tananarivo koa zegny agnisan'ny état tsy hoe Tananarivo izy agnatin'ny ataontsika hoe haute terre ohatra agnatin'ny état haute terre dia magnano karaha zegny koa izy. Donc olo jiaby mitovy sur le même point d'égalité de vao agny amin'ny raha misy koa zegny donc la décentralisation tsy mahava zegny tsy voavany décentralisation zegny de vao amin'izay izy mivolaniko to hoe karakory ny kony administratif mety mi-exposer non satria atsika tsy magnano atsika tsara hoe multiplier l'administration au contraire atsika zegny nandefa le administration au plus efficace kokoa zegny raha nataontsika agnatin'izegny oui, les administrations plus efficaces kokoa par rapport à les systèmes misy amizao hoe atsika agnatin'ny monde hoe mivangogo amin'ny tana raiky tsy hainao azovy magnano azovy sy namasina fa eto dia mazava tsara hoe misy ny administration locale agnatin'ny administration locale zegny misy des directeurs zegny nomeny ragovagna atao ndre zegny tsy mandeha folo rô fa directeur zany hoe par exemple pêche agriculture élevage sy namany direction araiky regny satria ireo régler problème raha amindreo donc zegny regny jiaby zegny fa misy norme mipetraka regny donc tsy mikoté akory zay satria direction zegny raha fa misy agny roatra sambo sy ny namana bo ny olana efa misy agny fa le zegny raha jiaby zegny mila petraka normalisena karaha zegny mba ho lasa agnatin'le constitution fédérale de mandeha zegny mety misy koa zegny ho sasany volagna hoe karakory ataony région pauvre irabe non mais izy fanazaventsika atao misy les fonds de solidarité io zegny le tegna important agnapiatsika regny havagna rahalahy de vao amindray agnatin'ny fonds io koa zegny iciblena satria priorisena io afahandreo se développer amin'ny activité économique hafa sy ny karazany donc zegny développement zegny adapté amile local zegny amile raha tadiavy zegny fa le idée générale andesy agnatin'ny raha io donc mipetraka koa niny de vao mety misy koa zegny olo volagna hoe fa karakory ndresaka ny compétence locale ao ve mahampy agnanovagna zegny certes atsika zao ne misy olo maro déjà zegny azotsika déployena tsara regny olo regny ary au fur et à mesure ny fagnanovagna zegny koa ne afagna miformer amle besoin local misy ao donc zegny tsy atao hoe raha compliqué zegny satria ohatra zao l'hôpital ventsika zegny mikadra norme apetrany fanjakana fo ttt fa anjaran'ny ragova amin'ny l'hôpital nanao mahay hoe tokony magna recrutement na paramède izy tokony magna recrutement na docteur izy tokony zegny hoe anjarany magnano zegny agny fa tsisy dirany hoe ty quotany ety zegny hoe ifa ravagna daholo satria izy mahay hoe ina budget nanao ary valideny parlementaire nany karakory ataony magnano raha jiaby zegny donc zegny zavatra mandeha ho azy zegny karaha zegny amin'ny université karaha zegny amin'ny l'école karaha zegny amin'ny raha jiaby zegny de vao mo misy koa mety agnontany hoe karakory amin'ny resaka fiscalité tsao manjary isy concurrence izy fanambarako teo les règles fiscalité volaniko io amin'ny député national na fédéral no mametraka io hoe reto aby ny impôt sy namany de vao reto aby ny assiette fiscale andeha ampiasaigna le intervalle zay minimum maximum petraka igny ary mazava zegny amin'olo jiaby de anjarany état fédéré amin'ilay no misafidy arakaraka an'le réalité nanao sy besoin nanao mahita hoe atsika mise positionner ty fourchette ty sy namany samboly mba ialagna am'le dumping zegny dia tsy maintsy apetraka zegny raha jiaby zegny mba tsy hisy concurrence manjary mifamotika zegny le rabe donc zay raha jiaby zegny bien pensé bien réfléchi hoe karakory mba afany miara-miainga zegny le raha de vao misy koa mety volana sasany hoe ny président zay amizay fotoagna zay tsisy raha ilagna izy le président de la république zay non tsy président de la république tsisy raha ilagna izy
ilaigna izy satria izy mbola misoccuper la défense, ilaigna izy mbola misoccuper ny ataontsika ino diplomatie sy ny karazany sy ny namany, ilaigna izy amizay. Fa ny raha mampiavaka izy maventy ary le rupture be le fagnovagna be amizao io président de la république, tsisy volagna mety alatsa na tsisy hoe pression andeha ataona amin'ny Ragova. Zany hoe Ragova miaraka amin'ny parlementaire local no magnano raha ampandetana, tsisy hoe boka agny hoe ny président zegny hoe milatsaka, non ifa tsisy igny, fa ravagna ny agnarany hoe président boka hoe taninareo ty raha CNS namana atao karaha igny, fa ravagna daholo igny. Fa le parlementaire nareo zany hoe zany ny vahoaka zany mila mahay mifidy tsara ny olona andeha ataony Ragova, fa indrindrandrindra ny vahoaka mila mahay mifidy tsara ny olona andeha ataony parlementaire anany. Le olo 15 na 30 io zany mila hay mifidy izy. Fa izy koa mbola ndifidy ataontsika hoe olo karaha io tsy namana sy namana, de miady fa problème ro igny amin'ny état igny. Donc zany edy la responsabilité ny olo tsaraikaraiky zany, la responsabilité apetraka mihitsy hoe amin'ny région, amin'le état fédéré ty karaha zany. De misy koa mety antany hoe sao de enjana be amitsika zao zany le hoe ambitieux be io re architecture apetrakanao zany sy ny karazana. Oui, satria tsy ambitieux be le architecture satria io magnanaovantsika le coupure. Io ny tegna andeha hitondrasantsika le fampandrosoagna mariny ary fampandrosoagna tegna izy amin'ny Madagasikara. Zay dikany. Zany hoe raha tsy mipetraka zany raha jiaby zany miaraka amin'ireo rakorantsika zany dia atsika zany magnano avy amin'le volagnan'olo hoe raha benareo zany ane karaha pokaty ino zany karakory zany. Donc zany ataoko fa lavalava le vidéo niany satria matomboko zany mbola maro de tay tokony anontania haiko maro ny fanontaniana tenareo petraka sy nama fa mbola nanaovantsika exposé hafa manokana mihitsy izy fa hoe amin'ny ankapobeny zany izy azaveko aminareo. Ny ankapobeny zany de tsotra. Madagasikara de nosy ray manana président de la république araiky izy de fidiny vahoaka amin'ny 20 ans. Nagnino izy fidiny vahoaka amin'ny 20 ans? Satria mba agnanaovantsika mba hananana kenaky légitimité fa indrindrandrindra amin'ny resaka arbitrage amin'iregny ataontsika hoe amin'ny état fédéré sy namany regny ho légitime izy. Fa izy ndray magnano zegny izy tsy manana pouvoir, tsy manana mainmise amin'iregny état fédéré regny. Fa nina de s'occuper les stratégies ataontsika hoe les grands projets ni l'armée ni la diplomatie sy namana sy ny karazany sy namana ninany au niveau national représentation nataony ary migarantir le unicité tsika. Fa ny tegna fampandrosoagna sy ny karazany de miainga agny dia arabola 70 midoko agny 30 manonga dia 10 à 15% amle les fonds de solidarité itambarantsika jiaby sy ny karazany. Ka izy io zegny izy koa fa vita karazany zegny raha tokony atao amle nini ho atsika zegny mahay magnano magnino izy ty resaka hoe mametraka izy ho lalagna satria mbola maro zegny le pisopitsony lalagna andeha atao agnatin'ny zegny sy ny karazany sy ny namany mamadiky izy amindray zegny ho lasa proposition na constitution zegny. Ka rehefa satria bon karakory atao ifidinga Ragova ty ino aby ny critère sy namany zegny zay le pitsopitsony lalagna tsy maintsy mila andeha hosoratiny sy mila andeha atao zegny mba ahafahana lasa hoe proposition na constitution izy amizay fotoagna zegny de izy boka eo amindray zegny avy moakory zegny proposition zegny na hatsarainareo sy ny karazany amin'ny raha tokony hanatsarainareo izy ahafahantsika amindray zegny rehefa avy ny référendum dia mandresy latra ny vahoaka atsika de olan'igny izy de mandeha daholo amizay raha volagny zegny azovy zegny atao élection vonalohany moa ve ny Ngaragova ny de ataontsika keny koa hoe fifidianana pary état fédéré keny ka aloha mandeha de vao amindray mandeha amin'ny national ary amin'ny raha ary amin'ny fédéral ary io anjarantsika jiaby zegny mahay raha tsy ny karazana. Ke zegny sy zegny izy avagnaby tsaratsara tsika jiaby bon dimanche somary lava izy fa natao agnazavagna aminareo hoe ny tegna votoatiny mbola mety maro aza ny questionareo ino raha tokony sy namany magnoloagna raha jiaby koranko zegny fa tsy maintsy azaveko karaha zegny akenika izy niany de fa raha misy fanontaniana raha be dia ho ataontsika exposé indray mandeha izy mba question réponse amin'ny débat sy ny karazany fa zay le idée générale ny état fédéral zay eritreretiko sy everiko fa mety ho atsika amin'ny modèle zegny tsisy hoe modèle n'olo araiky ny copie fa modèle maromaro nalaigna
ohatra front de solidarité zegny ro en Allemagne zao magnano zegny ohatra zegny ataotsika hoe mampiasa ino masty karazandraha hoe le pouvoir be amin'ny gragova sy namana zegny ro en indonésien magnano raha karazany donc zegny on fait le mixte de raha intéressant raha mety amitsika sy indrindra magnaraka amin'ny culture atsika migarder le unicité tsika sy ny karazany iproposena raha karazany fa zegny tsy hoe modèle hoe ty araiky apetraka tsy possible zegny satria amin'ny état fédéral jiaby io volaniko dia samy managna modèle-ndreo samy miadapté amin'ny mety aminany ka eto zany ny adaptation atao dia misy fahefagna be apetraka eny agnivon'ny état fédéré dia ny misy koa zegny fahefagna iaragna itambaragna amin'ny état fédéral de misy les organes de contrôle regny et indépendante la justice va être indépendante aussi marabe sy ny karazany ke bon dimanche atsika jiaby ialagna tsiny raha ohatra ka lava fa tsy haiko magnafoeky zegny indrindrandrindra dans le détail satria midriky agnatin'ny détail be zany le izy mbola maro raha tiako mbola koragnina agnatin'ny zo fa zegny akiniky zegny agnanaovantsika izy de rehefa misy fotoagna igny koa zegny oalentsika tsaraikaraiky zegny par thématique izy dia amizay fotoagna zegny izy tsika mivalapitra tsara aminany